voin hi February ninga sang ni somni pathum pathian ni ania mizo official channel clear tu le ngai thadu zong te chi bai vek ule khovel chanchin thar ngai nom tak city rin omaji hi euchier te ang US in China spy balloon akap thata ake dar chhar khom le khoi an phallo US suan anram van boruak sang tak fit sing ruk vela China spy balloon nilivel zet thok wal thin chu South Carolina state pelok nu mel ruk vela an tuipui kam Myrtle Beach zone Atlantic Ocean tuipui chunga aum lain nimin inrin ni tlaidan ni le mini somthum pakua khan 5th generation F-22 Raptor fighter jets mangin air to air missile pakhat athan huaya apai AIM-9X mangin akap thlata in akap thep ta suai mayani hlia manom thu report riat anilo F-22 Raptor fighter jet hi Langley Air Force Base Virginia State atanga thlok chuakania balloon hi nilichung zet US van boruak a athok kwal manani F-22 Raptor fighter jet hi Langley Air Force Base Virginia State baka F-15 fighter jets thenkhat Barnes Air National Guard Base Massachusetts State atangin lo thlok chuak bok ani Defense One News chuan F-22 Raptor sin AIM-9X Sidewinder missile manga China spy balloon aka la hian balloon hi F-22 Raptor ain a om sang dei zoka Raptor chu fit singa sangria ta sanga thlokin balloon chu fit sing rukatanga sing ruk sanga sanga a omani ati F-22 Raptor chuan athla a balloon aka don hian open source aircraft muwa call sign atan Frank ti amanga hei hi Indo pui pakhat na hun laya German enthakna balloon som pali zet kap thatu pilot Frank Luke Jr. ani chumi mingangin Arizona balloon buster tin Luke Air Force Base su an kholama aming choina phuata ani F-22 Raptor fighter jet hi engine panhi nei Soviet Union Russian Indo thona da beina na siam ani US defense le military official ta chuan US ram chunga lo thlok duai balloon ka thlak ke them te chuan en thlak na thil lu tak an pai nge yan rin thu le leya lo tladar te chu tu man lo khoya chhar khom lo turin an hria tirani AP News chuan China spy balloon tuipui chunga tla hian tuipuya khu lupa an bei sei ain tui phone vel asiam tlemin fit somli pasari meter som pali vel ta thu ka tla in mel sari kilometer som pakat huam chung vel chu ake themte US Navy long pani le heavy crane ten chhar khom an tuma kar khat em ngai lovina ke themte chhar khom thei thuan bei sei ani ati he China high altitude balloon hian January ni somni pariat khan US Defense Zone Aleutian Island marlama lo thlok lu tana tichuan Canadian airspace ron hu zelin marthlang boruaka kal zelin kar kalta tholeni khan Idaho State US alo luta chuti lain President Biden chu thilom danan hriat tir to a ninga nia chuan Montana State chunga mu ani a heta hian US nuclear warheads by Intercontinental Ballistic Missiles ICBM kilometer sangli zanga tanga sang sari zanga kap thei missile za sumnga zedana Malmstrom Air Force Base Billing Airport chunga zuyani ta ani US Defense Secretary Lloyd Austin chuan he thui puangin voin chanu khan President Biden na thupe kangin US Northern Command fighter jet chu anti turin thupe kan yangin People's Republic of China ka chua high altitude surveillance balloon chu South Carolina State tuipui kama US boruwa ka aum line an kap thata ani he balloon China na ka chu hian US ven him na thuruk le malak na mun US ram chunga mi en thla ka tumani voina hian danang takin President Biden ale a national security team ta chuan American mi puite ven him na le him na chu englai po in ada poimo masaber zela People's Republic of China thil ti dan chu omzenei taka chang le tin hetianga kan leilung zalen na sovereignty an bo che hi pom thei chi ani lo ani ati US President Biden chuan China spy balloon ka thla kan I hnu loka White House reporters te hena
nilai ni khan kap thaturin Pentagon chu leilamati chiat le mi tuma ti na ta nei lo turin arang thei ang bera kap thaturin thupe ka petoa a thaber tur ngai tuin tuipui chung khomual atanga mel rukatanga mel som pani inkara hlotling takin an kap thata ani report kimchang chu an nuwa soyani angati Republican lawmaker tam tak chuan Biden admin ten China spy balloon an ti dan chu du lovin an soi sela engang takin nge US ram chung ven himna thil sensitive information alola khom manang ti in President Biden chu China lakan nem lutuka an pu pha ani Republican Senator Roger Wicker of Mississippi State chuan Communist Party China spy balloon chu US ram chunga an thlotir duai rei phal lutuka engthil poi taklo khoi manang mo White House chaklo zia tilangani ati Senator Wicker hi Republican Senate Armed Services Committee member ani Senator Tom Tillis Republican North Carolina chuan minti chi ai tak thil chu alo top ta a tuna chuan Biden admin atangin chana mu mal takan base ani Communist China chu ni engmoza chung America zalen na palzu turin an phalsaka hun local tura chuan China ron lu theina tur laka film khur taka inbua senga yani ati Senator Lindsey Graham Republican Hawkins South Carolina State chuan US military meichhe le mipa Chinese en thlakna balloon kap thatu te chunga lom thu ka soye Biden admin point an kap thla hi thil dik takani ati ani China chuan inen thlakna thil spy balloon ani lova khochin chang zirna scientific research thil ti civilian airship ani kongzo sual pal ti na soya ma se US military le defense official te chuan an oi saklova China in soifiana chu an pompui lo hul hual ani China spy balloon ka thlakani ma hian US Federal Aviation Administration FAA chuan North Carolina le South Carolina State pani te chu boruwa ka thlona thoti lo turin dar thum le achan ve thlengin antia hei hi US National Security le himna ngai tu awangani anti Chinese Foreign Ministry chuan thu chu le zona le chana question and answer siamin an website ta he balloon thil thlenga wangin US politician le media then khat chuan war le uchuak takin China demna le baina thuan chak chuka US palaiten China antlo turemo China palaiten US antlo tur puandar chiam an nei ngai lo China chuan international law chu englai poina za ema he thil thlenga wanga China baina le ti mel hem zonga baina chu China chuan het takin ado dal tlatani ti in inrin ni an ta langani China spy balloon awangin US Secretary of State Antony Blinken chuan voin pathian ni le thotran nia Beijing khopuya China hroi tu te mutura azina tumchu US Congress thuro nangin na thulpha thutani The Associated Press chuan China chuan hetianga international law bo chiana chungchanga US thil ti dan chu uchuak lutuka thil kalpuya pu in an soi selani ati China le US inkar boruak khi President Donald Trump hun laya an trade war economic manga anin baina wangin a chhleya President Joe Biden huna siam thatle tumin Biden le Chinese President Xi Jinping te chu nikum November G20 summit Indonesia darkar thum manin bia chumi in biak na ra tha chu angin Antony Blinken chu Beijing jin tura remti ni in mase tun din huna athul le ta thut siani Joe Biden a president aron ni nuwa US Secretary of State Blinken hian China voi khatalo jin to ani gang of 8 anti mai US Republican le Democrats lawmaker zinga Senate le House tanga than chu mi pariat omna intelligence lama mo phuna sang tak nei te chu kar le a he China spy balloon thil thlen dan hi hril fi an ni anga chung member te chu House Speaker Kevin McCarthy Republican Senate Majority Leader Chuck Schumer Democrat Senate Minority Leader Mitch McConnell Republican House Minority Leader Democrat Hakeem Jeffries Senator Marco Rubio Republican Senator Mark Warner Representative Jim Himes Representative Mike Turner te anni China anturu buru an theune love khovela military expert tam takte jon hetianga balloon manga US ramro pui
van sang fit sing ruk chung lama tanga China in ain thla thei hi China chuan kan du kan ti thei ti in US na ka zenin a han dek vel le en chin na an ngaya hei hi US politician defense le military tam takte ngai dan po ani China hi alo turu buru theu neu lo ta hle mai Chinese Foreign Ministry chuan Latin America ram chunga spy balloon dang mu nilia soi zona chu an chang du lo ani zirtomni khan Pentagon thupong tu Brigadier General Patrick Ryder chuan China spy balloon hi Latin America ram Costa Rica Venezuela le Colombia ram chunga muani thu lo soi to bokani China chuan spy balloon hi tam tak nein chumi manga en thlangna thok tu turpol big battalion nei hialin an soya nikuma po Taiwan Defense Ministry chuan China spy balloon ten anram chung an lut tian soyani ABC News chuan US official ten China spy balloon ni nge yangai te hi nikuma Hawaii le Guam thliar kara ten lo hmuto ti soin February sang ni somni pani kha international waters chung kaui Hawaii thliar kara an huwa anhu loka Guam thliar kara mu le ania chung te chu high altitude balloon China tanga lo kalani ati ziak le soi to angin spy balloon te hi gas helium manga thunun ni in thalem satellites ain ka chule thunun tele amana tloma wangin an mang or chho hle don ngai ania van boruak sang tak commercial flight passenger phur thlona le fighter jet ai te ya fit sing rup atanga nuai khat singa inkara a tho san thei wangin atang kai hle don ani ole khati zong kha khovel chanchin thar kan ngai thak thei te chu ania mizo official channel thir tu le ngai thatu zong te in zawaya chunga kan lo me